Dobar dan. Dobar dan. Dajte mi vozačku saopćenje, gospođo. Sve kod kuće. I to nije jedina briga. Krijumčari migranata su veliki problem. Na Plješevici nailazimo na crni Audi. Patrola izlazi u provjeru i ima šta da vidi. Imate vozačku saobraćajnu? Imam sve kod kuće. Hajmo iza otvoriti gepik. Ona je rekla, nemo molim. Auto. Evo nije da Auto. Nemoj da izlaze ovo, nemoj da Ne, izlaze. Ošte. Otvori vrat. Dobro je, uđi unutra. Hajde, sačkaj, hajde. Pa ne moraš biti krivo, hajde sjedi tu unutra. Šta se bojiš, Bog da uzme ovaj torbak. Neće ništa biti. Zatvori. On su nas molio još da njim potrpamo, ako ne može stati više, ne mogu ja voziti. Vidite vi kakav je ovo put. Ti ćeš gospođu Krijencu, odi za nama ići. Hajde se, za nama ideš. Guys, hello. Peš gdje ti smaknem s ona okrene samo ovo. Gospođo, oni idu pješce, vi krijumčarite ljudi. Samo vi, gospođo, sjedite u auto, nemojte nikuda mrdati, sad ćete skrenuti, odi za mnom ići. Kud ste krenuli auto? Pa krenuli ja, ono slučajno, mi smo samo hrane majke, i oni i ja. I krenuli, strpali ljudi u gepak. Ne, mi smo krenuli da vidimo... Pa što će vam ljudi u gepak? Sve je nama jasno i vama je jasno. A nismo, hvala. Polako, gospođo, polako, sam polako. Sam polako, okej, razjasnit ćemo sve. Znači, nema potrebe za tim sad. A ja, sam smirite se. A ja, samo se smirite. Nema ženu dokumenta, uzao sam dvije napred i puno mi granati u gepak dvojice. Pa dobro, nema potrebe za tim onda. Pa što pravite onda dramu sami? A ja. Vidit će da nemaš ništa, šta ti, ne pregledaj sve. Tako, jes. Gospođo, krenite se pa ćete za nam. U ovom slučaju nema dileme. Žene su krijumčarile migrante. Sad se znači obavještava državni tužioc gdje se prezentuje da je znači u jednom vozilu naših BiH registarskih oznaka nađeno nekoliko lica što upućuje